लालिबा अक्टोबर 10 फाउबगी मनुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी दे थोलिबा वाथोकसिगी वारसिन पुरकनबा मणिपुर हाई कोर्ट ना मरी लेनबा सिंगा खंगहनख्रे मथोंग सादबा वाइस चांसलर एपी पांडेना आईने याद्रबा मौंगदा मथोंग सादबा प्रोफेसर बीसी प्रोफेसर के योगिंद्र हापदगी मणिपुर यूनिवर्सिटी कांगखोंग साइरे हाइना वेटरन पॉलिटिशियन ओजोइना हाइरे स्टेट की गवर्नर अपनी चीफ मिनिस्टर लाना उहनब होनरिबा प्रोफेसर योगिंद्र की मथक्ता मरी लेनब अथॉरिटी ना कन थबक लखत्तियो हाइना मोसुना तक्सिलगी लैंगांग मतिक साब सेक्यूरिटी पीदबना लालौब मयांग सेल की डिमांड इम्फाल सिरिपाम लंबी के मकू थोंग मतम साना लोइब ngamlaroida हाइबी सिंगनबा लेने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक असिमी खरना लाइबाक की याइफनब सिजनबी महूता पर्सनल इंटरेस्ट लाना सिजनरेबा सितोपिनबा आईपीआर मिनिस्टर थोंगा विश्वासिन अपील तौरकली नियोंगी वांगदा लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया द युंगकै साजिनना लेरिबा सिंगी पता कक्नगनी अमनी तक्टोकलकनी हाइना फॉरेस्ट मिनिस्टर श्याम कुमारना फोंदोक्रे मयाम खुरमजरी दोम येंगबिरिबा इम्पैक्ट न्यूज नि के थोक्सोम होजे पुंसा से फावगी मरुयो पाउसिंग यामदा पिसरी मणिपुर यूनिवर्सिटी दे थोलिबा वाथोक असिगा मरी लेनेना ngasi मणिपुर हाई कोर्ट ना चलिबा अक्टोबर था सिगी 10 फाउगी मनुंगदा वारसन पुरकनबा मरी लेनबा सिंगा खंगहनख्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी दा महिरोय सिंगना महि तंबा फंगदबा चरांगना बफिबा ममदा लेरिबा सिगेंगदुना थांगलखिबा पीआईएल अमगी मतुंग इना यूनिवर्सिटी अथॉरिटी स्टेट अबदी यूनियन की मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगा यूनिवर्सिटी असिदा तंगदु लैताबा फिबा ममदा पुरक्तुना अतोप सिंगदा कुदोंग सादबा थोहनगदबा अनब खोंसंग सिंगी मफम लहलोइदबनी लोइनना लालिबा अक्टोबर 10 फाउगी मनुंगदा नॉर्मलसी पुरक्प ngamdrabadi अक्टोबर 13 दा मरी लेनबा सिंगना यामद्रबदा मखोय मखोयगी ओइबा सजेशन सिंग कोर्ट लानखलकदबनी अमसों कोर्ट असिना वाथोक असिग वारसिन पुरकनबा सानबा ऑर्डर पुथोकनी हाइना पल्लकली मथोंग सादबा मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एपी पांडेना आईने यादब मोंगदा मथोंग सादबा प्रोफेसर प्रो बीसी प्रोफेसर के योगिंद्र हापदगी मणिपुर यूनिवर्सिटी कांगखोंग साइरे स्टेट असगी हेड ओइरिबा मदी मणिपुर यूनिवर्सिटी की रेक्टर डॉक्टर नाजमा हेप्तला की ममिंग पंद्रा मणिपुर यूनिवर्सिटी के एजिटेटर सिंह असि टेररिस्ट का मानरे हाइना मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोफेसर के योगिंद्रना सिटी इकिबदु यामना लाइबक थीबनी हाइना वेटरन पॉलिटिशियन ओक्रम जोइना फोंदोक्रे ngasi kawada laiba masagi yumda paumising unaba amada okram joina phongdokhibada left laiba loinena mara laire haina inquiry sathariba mioi amana Manipur University ki oiba law tungoi naram laga Professor AP Pandena Professor K Yugindrobu University asigi pro vice chancellor oina haplam lipa se hapa yabra yadabra haibagi asobo wahang amasu lairi Professor Besunat ki matamda normal sita hanjilam laba matungda Manipur University watok asi ngasi numit chama kunngani hanjilaktuna asobo watok moirakli महिरोय अमदी यूनिवर्सिटी असगी प्रोफेसर कयाम हौजक मिरोट ओइदना लेरी अदुगा कयामन महि मसिंग तंब तोक्तना खोंजंग संगसेली थबक निंथिना तौबा हैतबा मिरोल थुंगदबा मणिपुर यूनिवर्सिटी असगी वाइस चांसलर असिना ngасidi मणिपुर लेंगा के मायोक तोन खत्तुना महिरोय अमदी ओजा सिंगी मथक्ता एफआईआर तौखिबा दुसु महाक मसा खंगदि हाइबा वाफम अमा लाक्तुना हौजिक लेरिबा लेंगा असगी थौंग थौसिलदा मियांगी सिंगनबा अमा पोखलकली मणिपुर यूनिवर्सिटी असगी थौदोक असिदा पुलिस की मखुत चंद्र लेरिबा हुरानबा अमना महाकी अहिंगबा अपाम्बा अनिंगबा अपाम्बा तौनबा हाइदना हुरानबा अमदा थबक सिनरबा थौंगा मानरे हाइना ओक्रम जोइना मराल सिरगली प्रोबीसी ओइरबनी हाफबनी हाइदना लोकप्त लेबा सनुरामना हापा सनिंग हनबदो अदुगुम्बा गी मॉडल लेरिबा नुफादो अदुना चार्ज लब कांदा अखोई चार्ज पीदे नंफूद सोई लहौरे हाइदना ताउरे अखोई फंग रिपोर्ट मतुंगिना मा चीफ मिनिस्टर आई कनोद लै आई फुटेज लै वीडियो की चीफ मिनिस्टर की ऑफिस चली चार्ज लौरते हाई कांदा अदुगदी कना कनानो नंग मी सिंगदो ममिंग पियु साते सिंगदो ममिंग पियु ममिंग पिरमे हाय एफआईआर अमा रेसार्ट तौई हाई तौदबरा अहिंदो लागा नोमै कापरे बॉम कापरे सात मयाम रेप तौरे यूनिवर्सिटी की इतिहास दा
असुमाइना यूनिवर्सिटी की कैंपस मनुंग दा कमांडोज अदगी पुलिस की मैम सिक्योरिटी मैम थाजलगा रेड का तौना कोतन तौबजे आई याम तांगंगने अंथा खाली ब्राह्मीज की मिलिट्री जुनता ना नोंमई बोंग काफलगा कोई मसिंग खंगना हाले अदगी मोय तवान तवान चेन खिबा सातगी मथकता तौगिबा यामना पृथ्वी ओइबा अकोगी इतिहास यामना अतांग पोट अमदौना मणिपुर यूनिवर्सिटी मनुंगदा लांदाबदौना कोई पाकिस्तान दा लांदाबी मोंगदा सातदा सातीदा मैम तौना तवे नाखल अमरमदा अनोबा लेंगाकसिना हेक हौरकपगा सिंगदा चलो हाइदना कोइसा चलुरे अदुबु सिंगदा कोइना चलुरबा मतुंगदा सिंग मांगबी वाफम लाखली इंडिया गवर्नमेंट अमदी नेशनल आईएमडी की मरक्ता शांति वारी सानरी बसिगे वारोसिन पुरकपोइना अरुणाचल अमदी मणिपुरदा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेबगे वाफम लाक्तुना नागा अमदी कुकी हाइदना तोखाई तोखाई ताहलगदौरे मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हाइबगी वाहन तोक्ति स्टेटस के जियोग्राफिकल इंटीग्रिटी अमदी इथनिक आइडेंटिटी मांगहंदना थंबा अदुनी लेंगाकसिना खुंगंगदा चलो हाइबा स्कीम अमा अमुक तौरे मसिना खुंगंगदा लेखरक चलहले हौजिक लौफम कया इकंग थोकले मसिदा लेगाक अमदी मरी लेनब मिनिस्ट्री करीमता तौब ngamdre लोकल बॉडीज अमदी पंचायत प्रधान सिंगदा शक्ति सिनद्रे एमएलए मिनिस्टर सिंगना लोकल रिप्रेजेंटेटिव सिंगी थबक तौदुना लेरे लेगाक असिदा डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर वाकलोन लेत्रे हाइना ओक्रम जोइना फोंदोकी हुजी गोइरिबा खुंगंगी लबुकी गोइरिबा सिनजिदा अकोइ तसेंगमती सरकार की खुंगंग चलो फेल होरे चिंग चलो फेल होरे चिंग जब तो चिंग मांगबा खुंगंग जब तो खुंगंग चखाइबा शक्ति पिथोंग द मिगोन शक्ति खाइदोंग दबा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर डिवोल्यूशन की पावर गवर्नमेंट सिदा भाव तादबा लबुक चखाइबा चिंग मांगीबा यूनिवर्सिटी मुटपे याबगी थाक त पोरकपा यूनिवर्सिटी की साथ ई थोनबा असी अना मिकप मिराव खोलगी भारतीय जनता पार्टी की दिल्लो मणिपुर यौरे चिंगदा अमसुंग तमदा अमदी ngasi kungang द लाइदिबसे मदुनी अमरमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर इंचार्ज प्रोफेसर युगिंद्रोना एमयूसी महौसागी फिवमदा हंजिले हारि वाफम असे युमफम यावदबनि हाइना मुसुगी प्रेसिडेंट एम दयामन्ना हाइख्रे वाफम असे ngasi numitang मणिपुर यूनिवर्सिटी दा पांगथोकिबा पाउमिसिंग उनबा मदा हाइखिबनी माना मखाताना हाइ हौजी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा महौसागी फिवमदा हंजनबगी महुत्ता नौमुनौवी फिवम सोक्सिलकली महिरू सिंह हौजिक सेमेस्टर एग्जामिनेशन खुदिमक पांगथोक्तना लेरिबनी मसी मरुओइना प्रोफेसर युगिंद्रोना फमदा मिकाबदगी थोकपनी लोइना मणिपुर लेगांगना मणिपुर यूनिवर्सिटी तेगी सिक्योरिटी पर्सनल सिंग लौथोकनी हाइक्रबसु ngasisu masang yalma पुलिस पर्सनल कया मणिपुर यूनिवर्सिटी कैंपस दा लेरी हाइकी अमरोमदा प्रोफेसर युगिंद्रोना हौखिबा अक्टोबर 3 दा MSRD दा थाब सेरोलम दा मणिपुर की गवर्नर अमदी से मिनिस्टर बुलान उहलिबदु मुसुना यामना कन कंडेम तवे लमदम असकी गवर्नर अमदी से मिनिस्टर बुलान उहन्न बहोनरिबा प्रोफेसर युगिंद्रो की मथक्ता मरि लेनेबा अथॉरिटी ना कन मथबक लोकत पियो हाइकी अखोई अगस्त 23 दगी सेप्टेम्बर 20 फाउसे नॉर्मल से लेरमने अदु हारिबा नॉर्मल से अखोई प्रोफेसर जुगिंद्रोना चार्ज लौबदगी असकुम लोब नॉर्मल से काय खिमना वफम सिम थमजगे लोइना प्रोफेसर जुगिंद्रोना अखोई MHRD दा थारिबा चेस दा पल्लिबा वफम खुदिमा से यामना लानबा अमसुंग यामना महाकी माइखैदगी एडमिनिस्ट्रेशन पाइगनी ना क्लेम तौजरि महाकी माइखैदगी यामना तौफम सुंदोक थोक वफम अमखनि लोइना मणिपुर यूनिवर्सिटी से कननबा यामना वाना होनिंग सेरक सिदैसदा अखोई मेंटली इल ओरबा ओजाम खकना हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ओरगा अखोई यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ओरकान एडमिनिस्ट्रेशन तौरकपसिना मरम ओरकान यूनिवर्सिटी से हेन हेन लेखा तागिनबगी फिबम अमखत लेहले मणिपुर यूनिवर्सिटी एसेदा असिगुम फिबम मयाम से लाखपसिना मरम ओरकान अखोइना मणिपुर यूनिवर्सिटी से कननबा होनरिबा से मांगबयाबगी फिल्म लेरे मरमसिना तोंगान तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अदुगा लेरिबा क्लब सिंग मया पाइबी म्याम मणिपुर की प्रजा म्याम पुनमंगना असिगुम थवोंग सिंग से येंगाकांदा कोइ पुन्ना लेमिनबगी मतम ओरे लोइना कोइ स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी अदुगा गवर्नर की अथॉरिटी दा कोइ क्वेश्चन तोरेबा प्रोफेसर जुगिंद्रो की मथक्ता कोइ एक्शन लखरफम थोक्तबा हाबा वफम सिमतंग आई असि प्रेस की खुदांगदा थमजगे मणिपुर यूनिवर्सिटी दा हौखिब सेप्टेम्बर 19 दा रेट चथदना महिरोय अमदी ओजा सिंह फाजनखिबगी मायोक्ता ngasi यारिपोक्ता महिरोय सिंह ह्यूमन चेन सेमदना प्रोटेस्ट चथखरे प्रोटेस्ट अदु महिरोय लुप तरुकी मी मखादा यारिपोक एरिया की स्कूल अहुंगा लोइना सथखिबनी लेगांगना मतिक साबा सिक्योरिटी पीदबना लालाव मयांग की सेल की डिमांड दा इम्फाल जेरिबाम लंबी की मकरू तुरेल मथक्ता साबा हौरीबा मकरू थोंग मतम साना लोइबा ngamlaroidra हाइबगी सिंगनबा
thong asibu sabagi thabak toriba Bhartiya Infra Project Limited laire oiram le film asi paumi kangbu amaga Shiv Sena Manipur State Unit ka hojik oiriba Imphal Ziribam lambi ki Fibam Yangsin Basat Pata Tengara Kibani, Tongas Sabi Tabak Toriba Bhartiya Infra Project Limited ki Sydney Sing the Pongdorpada, Lamdamasiki Asuk Maru Wakraba Makuru Tongase, Sabada Hosik Supnagi, Sydney Taramanga Katana Tabak Suri, London Tong Sariam Pharmacy, IRV Kangbu, Amana, Ayupung Mangati Midang Pung, Paupadama Ngak Senbiri, Maramasina Security Lateba Matamda, Kolada, Laloba Kaya Yamatoina, Lalaga Selgi demand Tobana Sin missing labor Kiva Power, Maramasina Pipa Matangi Manunga, Tongasi, Saba Loydra having a signal lady Heidi, Inamasida, Marilena Bab Singna meaning Sangbio Heidi. वो लोग का बहुत ये डिमांड है, वो डिमांड है, पैसा डिमांड है, कितना डिमांड है वो हम लोग को पता नहीं है, बड़ा साहब को बोलता है, लेकिन इधर मैंने हम लोग देखिए हम लोग का आईआरबी स्टाफ लेके काम आरोपी लेके काम कर रहा है। अच्छा? बिना आरोपी से काम कोई कहीं हिल नहीं पाता है। अच्छा? तो बहुत प्रॉब्लम होता है काम करने में लिए। Right to Information Week 2018 की थोरम Palace Compound Imphal Laiba Lamyan Basang Lendanga City ki Hau to Kre Right to Information Act Asi Transparency but the accountability Lahen ba Sanki Haina IPR Minister Tonga Beswazina Fongdorokli Department of Personnel and Training Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions Government of India ke sponsored Makada Manipur Information Commission Sindhanakan City ki Haurga Thas ki Mapan Paubada Nimit Mangani Suna Satakatava Right to Information Week 2018 Hodopi Taramatuda Minister Beswazina Makatana Hai Egasi Kanaguma Miyu Singa Laibak Prasagi Interesta Nium Sumna Sizinabagi Mahuta Personal Interesta Lana Sizinare Masi Matunda Kanaguma Miyu Yamatana Topikenu Prasagi Ipana Basumba Lambida Sizinasi Haiki Taramada Kaksing Assembly Constituency Emily Y Surusandrana State Asida Apaba Society of Sembada Manipur Information Commission here Namating Pang Boys no Haiki Ngasi Ahobanimita Right to Information Week 2018 Ngabari Danina State Level Workshop of Pang Toki Workshop of the Experts Singa RTI Gi Tongan Tongan Mihiram Singda Wanganki Wai government ki thaba ma tawada secretly yingwe yai kangan be ya diadna madugi marunda aramba ma'am to karwa madugi marunda lutpat ma'am to karwa madugi marunda personal gain the top ma'am to karwa ana madu 1923 la koi official secretary MLM madu lok thok pe yana ba koi transparent na ba koi na sarkar na tawri se officers ne tawba mantris ne tawba adi government jo functional sing ne tawri se transparent na mi kunum na khang ba yana ba no ta adi 2005 da koi RTI exit pass ho gane Niyam ki wamada Langol Reserve Forest area da yung kay sajendra leriba singa si tak thok na ba Revenue Department ta Muhammad ki lamgi pata sing kak na ba khanghan kre haina Forest Minister Thonajam Syang Kumar na phong to kre Athuma matam da Langol Reserve Forest area da yung kay sajendra leriba sing tak thok lagani hairi wafam asi labding me lekai da leiba Langol singsang ki manung san ba singi saruk amada Forest Department Sava Locos Water Supply System ama sangab ki thoram da minister na phongdo ki pani Locos Water Supply System asi Central Forest Division ki Forest Development Agency na National Medicinal Plants Board ki tengpang kaloy na swabani Water Supply System asi na lamding maya lekai awang lekai amandi maning lekai ki mung sama hena isik pi bangamli nakalamaram da lamding ki miyam na mafam adu ki akoy bidalay diba forest ki lam singbu ngak sendo na Thamlamba Maroina Uyan ba Yahandaba Madi Lamlaki Sao Sexing Paba Madi Hat Passing Mayokta Lebakita Minister of Apamadu Miambo Takapa Pudoki Nakalabro of the Lamding the Ladyba Solid Waste Management Plan Diki Tolapa Patahoti Mayamgi Namtiba Manam Namara Morga Mapamadu Akoi the Ladyba Miam da Kudong Sada Kapi Basikimatana Yang Sinbina Balamdengi Miamna Mahutki Minister Wadiba Taunazam Shankumari Puning Sing Sinki Loinana Langol Reserve Forest ki manung sana lamdeng rom changba saruk tagi sanglaga sing matak talariba luang pokponing thogi khubam asipu sengkat pinap so minister ki puning sing sin ki miang wafam sing taraba matungda minister na solid waste management na pidi bukutong sada wasing asi kok na ba thaba ki manungda paikat paya ba thabak sing paikat kani haina thajaba piki loinana luang pokponing thog khubam adubusu miang na lai khurumbana sing ba lakpada kudong sana ba potha sangumba ba saragani haina phongtoki Nature na piba koigi usiek waya tin gangi makon
masihat lai ke muye be khoi je lena tina sin naroi da si ma khon ji ta ta kan ko lena ta sin nai de asi khoi tongan tongan kang lena nai ba tongan tongan ba lena nai man kai gunam da mohoksa lai mina pi ba sium ba prakriti ki pot myam si sa u se nga si hatu ko ke so khudam ma ne an lam dam si praja sing na ya phasa ngak sem usi imphal lom chalo yeng asona wang ba da bungko ko ngane an khungang ngam sum praja si nungsi bi kana heng da khungang gi praja sing na khoi sagon na pok bu yarok ba mang re pot myam si nungsi bi hele si so khudam ma ne ising ji phange khoi ising ji u ji hobi ising ji khoi thoi ne ising ji khoi na khungang khra di yong khra di ising ji pi ri si u ji lai ko thok khra di mit su na ra ne environment kai ra ne ade ising ji khoi phangaroi adu khoi environment bu kai si kai ra ne lamding khongi praja sing na yam kan honna bi ba forest ki officers mayam amadi staff mayam field staff mayam amadi khongi jfmc praja mayam kan honna bi si dam ta toy me kai kon bul I appeal to the people of Manipur that to help to protect the environment. Inclusive Education Cross Disabilities haiba themda numini suma satagata national conference amanga sidagi Imphal gi North AOC da leba classic hotel gi conference hall da hotokre hayeng phawba satagata national conference program ase composite regional center CRC for persons with disability, Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, GMCS campus Guwahati na sidra pangthokpani taramada Guwahati CRC officer in charge Lanu W Aimol na lebak leriba disability sing angang sing oja sing na normal angang gumna mahiloi sangda batau kram na loina gani haibigi pandam da awareness piraduna tharomasi pangthokpani mahana makata na disabilities angang sing bu mayam mamang da ikai ba piba madi makoi bu hantana khanbigi wakal thadoktuna mahiloi sing bu batau kram na loina gadi haibigi matang da oja sing da sugai na taki. Disabled child, hearing impaired child attending the normal school, then all the normal children go away from the schools. These things are also reported in Meghalaya. I also faced this with the Assam headmaster. So these things will be discussed. What are the blockades and barriers in the school when we put all children together? So that how to solve this, how to our attitude also should change. Teachers' attitude, society's attitude, parents' attitude should be changed so that we can inclusive. Actually in our all to aware and to give the technical knowledge so that we accept in totality. We live together and they can live independently. BJP na lusingba Manipur lainga na miyam ga hakthing na satuna miyam na thengnari kodong sa dawa singkok na ba ang bathak to na ri haina Ketrigao Assembly Constituency ke MLA Nakpam Industry na phongthokre wahom asi ga si constituency si ke beneficiary humpuda Ujwala Yojana ke makada LPG connection khusinab ki taram da MLA na phongthokhibani RBD Indian Service ka khusinna na Ketrigao da leba MLA masama ke sangai da pangthokhiba LPG connection khusinab ki taram da MLA Nakpam Industry na makata na hai gas thomba ngamdriba gimthong khuding da LPG connection pinaba Prime Minister Narendra Modi na paikhaliba Ujwala scheme gi kana ba famkham thokpa beneficiary singna ID Pangdri hai na tumina license bigano phamham tokpa beneficiary khuding makata na pina bhona gani miyan masu mari laina ba singa tana dona scheme masaki kana ba phangna bhona biu hai na appeal tawki kendrada kuji bawda I chawai madati yel no male chawai mya ke yel ngasi drama thu ma memory ye chichu ye jai pot lak da badagi le hagat ki ba kuji ma ekta phangne ha bisu lete wai de maru bis tasing na gas thong ngam da ba tasing lai da ba khoi na mit mu jaba praja yam dai re ba kendra hai ba mi sing je khoi thomai tor ko ma taw na phang da gi ha bi matang ko yam na ta na ga thu na phang na bisu na je lai ko kuji mang na masi posi yon thokpa yade isa yumda if kai masi klap ma tabet tendragati pulap amang lai have ju aina mayam tamjari Mission Organic Value Chain Development North East Region Agriculture gi makhada The Garden Care Service Provider sindra FIZ gi training program amang sim Palace District ki Pukhau Laifam da laiba Pukhau Laifam Community Hall da pangthokre training program da Department of Agriculture Manipur ki Assistant Agri Officer L Sanatoba Mission Organic Value Chain Development North Eastern Region Agriculture ki Assistant Project Officer K.S. Nimai Sanamadi The Garden Care Service Provider ki Provider A. Bhakt Singh na Resource Person oina Laumi Singh da Organic ki lau hena mapung phan na ki thausil amadi thaurang kaya ki mathang takpi tambi ki ngasi ki training program adu da Pukhau Laifam Organic Farmers Club Pukhau Khabam Farmers Club amadi Lango Lairmi Farmers Club Siu Furzu ki member humbudra mangana sarwiya ki
District Electoral Officer DEO Imphal West Sindana Systematic Voters Education and Electoral Participation as BIP ke mari leina na miam gi rally amang si pangthokre Imphal West ki manung sana laiba sahi taranipan suraba madi masigi batak laiba miyo signa electoral role da mingsan biu leina Indian Constitution na piriba pot thadabi democratic rights adu mapung phana lobi haina DEO Imphal West Naurem Pravin na apil torakli Ripok iboton sana high school deki hautuna Imphal West TC complex power pangthok ba miangi khongsan atuda Imphal West ki deputy commissioner ki famsu puriba Imphal West district electoral officer Naurem Pravin Imphal West ki electoral officer sing tongan school singi mahiroi lanai lup kaya yauna mioi kaya na sarugya ki rally edu ko mari lene na Naurem Pravin ha khibda housing power da Imphal West district ki oina vote thada bi right leireba mioi kaya ma electoral role da mingsan da pagi report lady masiki sumatakta laikidraba miyo amadi luhong kraba nupi kaya ming electoral role da yautuna leibigi wafam lakli fiwa masida mapung phaba miyam gi mihut ama khanba matamda khudong sa da kaya lakpa yari October 13 phawik manungda manang nakpa bud level officer amadi district electoral officer laktuna semdok piu amadi electoral role da mingsan biu haina DEO sina apil torokli Always the mioi kayama electoral roles the mingchan na lady eligible oiba electoral mingchan da bukangbu do hauji chathari revision periods ki manung da mingchan biu aduga leigidraba dagi den tom pham leigraba kangbu masu hoi electoral dagi maming si lokthok lady adugum mayam su delete to view adu at the same time top assembly constituency am da mayim balak panu pising khone thenajaba da mafam adi makta da ming yaw sigum basiam thenai masin maram moidana manipur gi akoi gi assembly segment makhai gi gender ratio se da yamna chawba soibam layena hajariba nauna saliba mafam da ming lehele harga hana chalamba mafam gi ming do mad lokthok piu hojik se khoi epic amadi electoral siam toina sizna ba tumba document weren harib falwe Karigamba maram natraka thodok abagi ban blockade tawbana maram warga landa basi chakol lakpada thintha le haina PSCT ki minister ISL Dikhona hairi gofa masi ngasi oinam assembly constituency manung sana laiba khoizuman water supply scheme sangaduna miyam da kusin ki thoram da phongtok khibari ariba khoizuman water supply scheme masi NRDWP amadi MLA local area development fund gi apun ba sempam lupa lakh kunthra sang sabani minister Dikhona makhatha na hai Prime Minister Narendra Modi na kumjali sini kunit hoi pau da laibaga sigi yumthong kudingda thagna ba phaba ising phanghanna ba honari ba sugi bakhada laibaga sigi tongan fam singda asingwa project asi paikat pani tharamadu da saru yakhiba revenue minister Karam Syam na hai haujiki batamda lawmi na pothok hena puthok na bahona bada lawmi singna tongan ba haksang da sogan bayaba fertilizer kaya hapana maram warga mioi bada sokhali maram asina fertilizer season gi mahutta organic oi ba har season tana hona si masida lawmi miam na mating pangbiu haina apil tawki ngasi ki tharomati da oinam assembly constituency ki MLA L Radha Kishore thang ki MLA T Robindro kumbi ki MLA S Bira former union minister T Sauba amadi district level officer civil amadi police ki makok thob officer kaya su saruyaki ban gumba blockade gumba agitation gumba China is too much. That's why progress cannot achieve. Now 2022 the apena ishin pigini and kana honare but when there is no peace, when there is no system running properly, come in thogni always all the time blockade, all the time agitation masida thabak piduna apoi matam piduna lere. We want your cooperation that we should educate our people to avoid all this unnecessary harassment, unnecessary trouble in the state. Development, we need to have peace. We will never be able to achieve. Insecticide, any chemicals, urea, Sarapakanda, Hachang, the effect away. Mui, but they are not Kanbata car, they say, I didn't see Taiba Potsi, but do they get a profit from the doing? Yes, Chume. At the profit Kakalaga, Nasi, I didn't put Toiba Posina Kana, Mamana Saruraga, at the meet to the Shopataragati. I shall say, Shopas up and I had to give what alone say. Nasi, I will lay me never the car lay. Manipur lengak po minung silay tab laikak wena uhan bigan haina revenue minister Karam Syam na phongtok rei wafamasi ngasi
District Administration Bisupur Sindra Nambol Subdivision Office Inauguration Amadi Oinam Government High School da Smart Class Hotopuki Tharana Minister na Fondokebani Minister na ngasi logi wangda Paddy Land Conservation Laina Laina Yung Kai Kaya Sajilakpa Madi Khas Land Kaya da Lanai Miu Kaya na Sengot Sagali Basi Taubikenu Asigumba Taubana Lenga Kitabak Thorum Kaya da Miam da Tung da Nungai Tabakaya Tolakpada Natana Lenga na logi mating loroga action local pada miam na amasung lenga ki marakta khana saida kaya tholai haina phongtoki ngasi ki thoramade da oina assembly consultancy MLA Radha Kishore Kumbi AC MLA SP ra thang AC MLA T Robindro ex union minister TS Saubana Sarvyaki ngasi ki thoramade ko mari leine na nang sakali ba block asiki complex ta usara kaya su thaki 14 की मतों से लम पिरो है बनती लम तीग अर्बन एरिया दा 10 पॉइंट पीगनी यूम साना ना तो पद यूम खप साना ना बनी अतो पद लम लाइक दा मसा यूम साधना बदा पीगनी रूरल एरिया दा 20 पॉइंट से 20 से तो पीगनी नियम अकोई प्रजा ना था तो बिहुन ना सेमनी नियम जो प्रजा अकोई ना ठुगाई बनी दी कप लाव को मयाम मत मरकनी आइन आइन ठुगाई रा था तो दी खंदरोए सरकार से मिलूं सिलाई का वो तो उगने T vector staple pin sizinabasina mioibi ki haksang da sohan bayaba maramna Imphal East amati Jiribam district ki food business operator FBO singda T vector staple pin sizinaba lepnaba food safety and standards enforcement wingi serolamana hairi banbayai food safety authority of Manipur na hawkiba January amati mari lainaba food business operator singna staple T pack sizin Sing Saba Yon Bamadi import Taubana Sing Basing Lab Nabakan Kiba Laikrabani Hairi. Landamasaki Senmit Londa Mang Tarakli Ba Fiba Masita Langang Ming Sang Binaba Miang Oiba so Bakongsa Balali Baname Mari the Pantolagani. In Falia Koipagi Maroiba Mapam Sing Powder Secretary Bakongsa Asida Landamasaki Sin Miam the Saruyabi Haina. Kanglai Pagapan Basin Pang Lope Castle Gisiarmen O Milan Fondorli Wankaining Tempokri Mapala Labor Castle Giloising the Pangtok Papa missing Unabada Milan na Sinmi sing bu yokat pa sadona atamna na sinmi sing hak maliba sing matakta lubasina tijin bahawr kani kwaraman kaithe lamioi kutpu kharana sinmi sing mulana lamjing tuna hak male haiba wapam lubasida wakalak palaire loina na sinmi sing gidamakta kaitharak percent pam sing labor department na fitok tana leribasi laibak thibani thawngasik mayokta ngasiteki lubasina mieng sang bahawr kani haina mahak na phongtokhi ngasi kanglai pak apunba simpang lupna Singmi Singidamakta, Labor Department, the Thadaribo Paisha Singji, Kari Marungidamaka, Pitopangam driven. Pini, Hadaga, Lairaga Makuna Pitopangam, Disi Karigino, Habiji Matanga, Kanglai Park, Apunba Simpang, Look Nangasidagi, Tijanba Hoseragan. Aduga, Lagliva Tang Mari Tatara, 2018, Kanglai Park, Tapuna, Kundamina, Ribatongan, Prup Singi, Singmilonda, Mangtar, Libasi Matanga, Akoina. Manipur government da yengshin biu haina achoba lili ma ko kanglai papun simpang lum na sesagani Laren Baki NRL oil pump manakta frisking sathapada masana masab KCP noyon group ki Sarjani Haizabama Assam Rifles mani Imphal East commando ki combined team na fare hari paramyo editi konsam Samananda Singh Elias Imotomba sai kumthanipan Mahak Idun Police Station ki manungsan bo sekon nande pamnai kaidagini taramanga suba Assam Rifles CDO Imphal East RK Sirs MPS Deputy SP Operation Imphal East ki supervision galonena Officer in Sirs Commando Imphal East Unit Inspector T Khogena Lusing duna akan apa pau fangmade ki frisking adu sathakibani paramyo adu makhata ba legal action lokhanaba Ililung Police Station da sinakhre Ngarang pangtok ki Manipur lenga ki cabinet mi phamna Manipur Protection from Mob Violence Ordinance 2018 pass to kibagaluna kudak ki sarana ba Hawan Kibiki Waripu Manipur Muslim Welfare Organization MMW on a zero lamanda Takara Pongdorokli, Loinana, Handak Pasoi Police Station, Gimanusana, Taroism, the Toki Batado, Lamdam Asida Miamna, Mukana, Togalagum Siena Serolasina, Makatari. Cleanliness of Naikong Grand Pansai have a team the Naikong Kolen Grand Pansai in a Sinduna Pangtokipa to Lubanan Basangam Nabigi Makok Patang Tarabasinda, Sel Gimana Pit and a Puning Takotcre, Mamang Ta Satemar Kulum Dotiki Taski, Adi Pau Pasatiba Swasta Hisewa. Campaign is sort of a Bisnupur district in Naikong Kolen Gram Pansai so District Water and Sanitation Committee na sponsored Toduna Gram Pansai in a Sinduna Lubananba Tanaviki Sangam Nabasi Pangtoki.
ग्राम पंचायत असी हौरकपदगी विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटी हाइदना मा सेमजदुना यामना लुबा नामबा खुंगंग अमा ओहेंदुना डिस्ट्रिक्ट लेवल दा इंटरनेशनल लेवल दा अखोय असे अथोय अहेन चांगदमनबदा अमुक्तंग यावबा ngambra yengsi haiduna kumsi dagi koi gram panchayat sina yamna thawai hakchang yauna onajaduna hokdokjabani Impal East District ki Kairao Assembly Constituency manung san laiba siru da ngarang luhongba magi thoramda oksarobda mioi sam hena kok sikpa arum laiho amadi khong hambana singba tawbadiki ngasi Thawal District Hospital pukhatuna laikanari housing Thawal District Hospital casualty ward ta anaba masing yaman khibana doctor amadi hospital asig staff singna laikanabada awaba ma oiri Medical treatment 2018-19 के financial assistance grant की दमक scheduled tribe patients सिंह के application कौरी application form October नि पांडे की थाब होरगा पिसन बिगे अरोइबा बतमना October 13 नि अकुबा मरोल Directorate of Tribal Affairs and Hills Manipur की office की खंगलबा यागने हैना सेरो लमम अमना खंगलकली मतंग स्वास्थ्य ब्रेक मरुजे के ब्रेक की मतुंगदा पेट्रोल अमसुंग डीजल की ममल लीटर मद लुपा अनि मखाई हंथहनबा लाउथोकी की पाव मदी मणिपुर में मालेगी तोंगान तोंगान बा ई पाव सिंह पुदुना लाक्सगे इम्पैक्ट न्यूज पुमिंग तादुना लेबियो मयाम मुखन तराम नौसरे बुलेटिन से मखा था पाव मयाम दा पिजरी सेंट्रल गवर्नमेंट हौखिबा अहिंग नोंयाई की पेट्रोल अमसुंग डीजल लीटर मदा लुपा अनि मखाई हंथना वारेब लौखिबा दुकी मथक्ता मणिपुर यावना बीजेपी ने लेंगाक स्टेट कया नसु पेट्रोल अमसुंग डीजल की ममल लीटर मदा लुपा अनि मखाई हंथना बा लाउथोखरे मसीना पेट्रोल अमसुंग डीजल लीटर मदा पुना लुपा मंगा हंथरे मणिपुर यावना लेबाक असिगी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र गोवा हिमाचल प्रदेश त्रिपुरा अमसुंग असम सिंगबा स्टेट सिंगदा पेट्रोल अमसुंग डीजल की ममल पुना लुपा मंगा हंथखरे हौजे इम्फाल की थावगी इम्फाल दा थाव की पंप सिंगदा पेट्रोल लीटर दा लुपा 63 का पैसा 13 अमसुंग डीजल की ममल लुपा 95 का पैसा 94 पीरे बनबे याई ngarang यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटलिना हौजिक लेबाक असि मियामना थाव की ममल हेंकल लकपना थैंगनरी बावा सिखर दा ओरे पसुकोगनबा पांदम दा पेट्रोल अमसुंग डीजल की ममल हंथरे हाइना लाउथोखिबनी लोइनेना सेंटर न लौरी बारे बसी स्टेट सिंगसु मखोय की टैक्स हंथनबा आई बसेरोल पिदुना खंगनखिबनी नाकल अमरोमदा बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह ने लेबाक असि बीजेपी ने लेंगाक स्टेट सिंगी से मिनिस्टर सिंगदा पेट्रोल अमसुंग डीजल की टैक्स लुपा अनि मखाई हंथनबा हाइजखिबनी स्टेट असिद लेरिबा पुंग कोदिंग मगना अमोर अकाई पताहुदी सिंग मफम साबा येंदर होंदोकनी मफम द होंदोकली हिरम असिदा लेंगाक अमदी मरी लेनबा लोइसंगना मियेंग संगदबना ग्रेटर इम्फाल की एरिया द मापुंगने इम्फाल सिटी की महम अयामदा मनम नमथि हंदुना मोरहन नबगी असौबा मरम ओइरी हिरम असगी मतांदा इम्पैक्ट न्यूज के रिपोर्टर कित चंद्र खाइदेम द कैमरा पर्सन सुभाष लाइ मयुमदगी अखन्नबा रिपोर्ट अमा स्टेट असिद लेंगाक अमदी लेंगाक कमरी लेनब लोइसंग सिंगना अमोट अकाई फत्ता हौदी अमदी पोथि पोटखुम सिंग मफम चाना थमनबा अमसुंग लंगथोकपग मरी लेनना एक अमसुंग रूल कया सेमलबसु कानफम लेतबगुम तौरी स्टेट असिदा ग्रेटर इम्फाल की एरिया दा मपुंगोइना लमफेल ऑफिसर क्लब ममांग अमदी मनाक नकना लेबा ट्रैफिक आइलैंड या कोइबद लेबा मफम सिंग मिनुथोंग मखा अमदी मसिगी तुरेल तोरबाल सिंग मिनुथोंग हत्तादगी Babina Diagnostic Center get mapa फाउदुना जेनम्स के ताकेबा लंबी की नाकल दा अमोट अकाई फत्ताउदी अमदी पोथि पोटकुम सिंग लंगथोकफम दम साइड ओशिलकपना मरम ओइरगा मनाक नकना लेबा मियामना पेंदबा अमदी साउनिंगबा फाउनरे लाइना तिलना कया फाव पोलकदरा हाइबगी मिपाइबा फाव पोकनरे अखोगी लमदम सिगी अचौ असांग ऑफिसर थबक तौबा अचौ चौबा गाड़ी अखोगी ऑफिसर मयामना ऑफिस लापको मतमदा मफमसिदा अमोट अकाई हुंतोइबसे हुंतोकपिगनु इम्फाल म्युनिसिपालिटी काउंसिल न तौरकांदा लेकाय लेकाय खुदिंगी तोंगान तोंगानबा युम खुदिंगमकी मागी फत्ता हौदिसे लंगथोंगनबगी लौबा लाकबगी हप्ता अमदा खोइ लुपा चामगा यांखै नत्रगा चाम कुंठा पिरकांदा हुंतोकनै अदु हुंतोकपदो पामददना मफमसिदा पुरगा मिरक नारक येंगागा हुंतोकपजे अखोय यामना नुंगाइजदे खाताना असुमाइना गाड़ीदा पुरगा हुंतोबा तारबदी नुपी समाजना तौनिंगबा थबक लखोनिंगबा थबक फतरुंगदा थोरकबा दायित्व मोय मसा मसाना पुजगदौनी स्टेट असिगी मफम अयामबदा मपुंगोइना ग्रेटर इम्फाल की मफम कयादा अमोट अकाई फत्ता हौदी अमदी पोथि पोटकुम सिंगी हुंदोकफम ओइबा असिगुम्बा मफम कया लैरी अदुबु ngasi फावबा मणिपुर लेंगाक यावना मरी लेनबा लोइसंग सिंगे माइकैदगे अमदी
Manak nakna laiba club organization singi maikaidagi amot akai phatta haudi amadi pothi potkum sing mafam chana hundoknaba loinana mafam chana loishinnaba thabak paikhatpadi uba phangdri nakal lamaromda amot akai phatta haudi amadi pothi potkum sing mafam chana hundokpa haibasina luna na uhanbagi mathakta phajaba minjang phamohali loinana haksang phana thambada achauba mateng oiri hojik Manipur gi oiriba environment gi phibamasi mamangda lerambaga asukimati khenagre haibe yai Manipur da leiriba chilino dat bizat khaidana leiminariba pot mayam sing asina environment gi consciousness amasung mindset asi watpadagi masigi thoiba pot mayam sing ase holokpani haina khoina lobusu yai government gi side gi su tohum thokpa masigi mayam sing ase tobiba loinana maru weribedi ekhoi gi mindset ta ekhoina leigedoriba mafam ekhoina lejegedoriba mafam ase luna nana amasung environment bu khangna leminaba pot nama hundok matamna mafam chana mafam khangnu hundok biba khongban da kari da hundoiba se hundok pidaba house to house collection door to door collection gi loinama facility Imphal gi area manung municipality area manung da loinamang leirabanina tha amada lupa chamada ina samya khaibu piraga tha amada anirak laga collection tawbugi facility IMC na masung mahutna hariba sing ase pangthoga tawrabanina madugi posing ase yawbiraga tungi future da tholokpa yaba phattaba sing ase ngakthokna nabagi damakta Manipur da leibiriba lairik haiba haitaba ina khunba khundaba thidana mepung khudimangna masigi consciousness ase leibiu अखोना हौजिक लेजरबसी लंफेल के ऑफिसर क्लब मयादनी हाइबा ऑफिसर क्लब के गेट छि हेक ममांग सिदैदा फता हाउदी मयाम अमा लंगथोगा सिदैदा लैरे हाइबा फता हाउदी सिंगसे अखोगी कार टोंगदुना लाकपा गाड़ी चौब टोंगदुना लाकपा मी मयामना लंगथोकपनि हाइबा वाफम आई मफम सिदा लैरिबा खुंजासिंग माइकाइदगी फोंदोक खुंजासिंगना फोंदोरए अदुगा करिगुमा मखाताना मफम सिदैदा लाकलगा असुगुम फता हाउदी सिंग हुंतोकपा थेंगनरगदे क्लबना फारगा नत्र मनाक्ता लैबा इमालुप सिंगना फारगा पिनिंग बदंदी पीबदा मसिदा असौबा कनो तौबा थंबिगनु हाइबा वाफमसु अखोई इंपैक्टिव द फोंदोरे मसिगा लोइना इम्फाल शहर दा मपोइना इम्फाल एरिया दा मोट लेबा फत हाउदी अमोट अकाय मेयामा चायरगा थमेबसे गाड़ी चौब तोंगदुना लाकपा इना करा खुनबा सेन पाइबा मी मेयाम सिंगदना लंगथोकप्रा हाइबगी वहंग अमदे हंगनाय वैरी पौदमजरिबा आई गेट कैमरामैन दुदुगा लोइना लंफेन ऑफिसर क्लब ममांग Nampalong kaithilda moregi miu yam natna atopa maphamdagi lakpa makhal apati miu sing sangbada Indio Myanmar Friendship Gate number 2 da leiba tarama thoisuba Assam Rifle ki kambuna thing batham lure athing basina maram morga Imphal yauna atopa mapham singdiki lakpa langkoiba masung business tawba miu kayada koi sauna ba thokhan ki Impact News ki more paumi na pirakpa pawi matungina ngasayug additional SP K Robinson Subdivisional Police Officer IPS Sandeep Gopal Das amadi Immigration Officer in Charge MD Tajuddin Gate number 2 da leiba taramathoi suba Assam Rifles camp da Air Officer singa athing basigi matana wari sanaki hairi Air gi maikeri ki phongdor pi matungina border asi hena sanitization ohenna bagidama high command ki pirakpa yathangi matungina athing basi thamno bani hairi border dagi kilometer 13 ki manung da leiba miyoi singi oinadi sangbi ayaba piraga 16 kilometer hen ki basingna Nampalong market sangi hairabadi immigration office ki pass laro matung sangadabani masinatana sangbagi ayaba piroi hairi Old age pension ki form kaya go to village ki thoram da pirabasu kana ba mata phanghanba ngamdre loinana lairaba singda sak thongna ba gas connection pirabasu gas ki mamal ka hena wanguna lairaba singda connection lemna pibi kana pam khangdre wahoma singasi Hill Tribal Council More Conference Hall sangab ki thoram da 42 Tenopol Assembly Constituency ki MLA ki D Korung Thangna phongdokhibani MLA na makhathana hai Manipur da housing government leirabasu governance laitabana miyamna nomunugi waba sing hengalakli haiki conference hall asi sabada MLA D Korung Thangna selgit mating pirakpagi demag Hill Tribal Council More gi maiki dikisu thagalaki proper planning matakale ai wakanda pamadu galwenana pamni madu मित्रलाइज करने का करीब 50% बगे है प्रोग्राम दरकार है पैसा दरकार है चिंग चलो चल लगे कि हलक पे याद चलो सी प्रजासन के आवाज की ये मसलो प्रजासन दुआरे वार के करी पैकेट सिरा इसिन खंगा ले निब्रा लम्बी थोक खरीबरा प्रजासन के कर्मा की बनो
मदुगी पुती येंग चलो येंगुरे पूरे पूरे मदुंग दबाई करी पैकेट दबनो पैकेट दबरा Aukiba sayol amgi manungda Morea typhoid na naba mioi masing nomo nomo hengalak le hari hauzik phawda More hospital da typhoid na naba mioi kunmari like nari nomo da mioi mari degi manga phawbana laina asin maram More hospital asida pukhalak le hari More hospital gi doctor bana phongdor pada laina asi maroina thakna ba fa ising thakta madi ising lumthokta thakpadagi sandor po iram pai hari nakala maramda laina asidi ngak thukna ba Hill Tribal Council Morena town asigi mapam sin batungna publicity chatuna awareness pi bagi thabak ka hena kanna sathari Hojipogi oina punna patient kunga mari je akoi positive oire haina laboratory di aina check tawjare More gi turen gi sing sijina ba adegi makhung gupta bai sing adegi achapot dukan sing de yoliba bora sing yu kangau mayam chabse asina su oiba yai typhoid gi laina je patient ju amna lakmani na hitang lang taksu government supply the injection daga lainina government supply su yam leitabna maram oida mapanegi yam ba lehelli patient yam ba Kaksing district ki Gwangu udalaiba Gwangu Laifam Makha Primary School ki campus manungda Green Ground Academy ko ba private school am sus laiduna government school asida tamliba mahiru singdiki thagi fini haiduna yamlo sanphang khonggal lamba thengnari haina desam Kaksing district council ki serol lamba maral sirakli Barodan Maxwell Hindi Primary School ki nova classroom am ngasi thangmai ban assembly constituency ki MLA Khumuksam Soi Kisana sangakhrai ariba classroom ase Ministry of Human Resource Development Government of India ki Department of School Education and Literacy ki makhada sankhiba samagra shiksha abhigyan ki makhada shakhibani Education S ki Director TS Kiran Kumaram so Imphal West ZEO Zone 1 Khumuksam Suseta Suyaw na pangtokhiba sangab ki tharma da MLA Khumuksam Soi Kisana phangdokhibada Barodan Maxwell Hindi Primary School na mahiroi kaya putoktana sitharak government school singda mahiroi putopag ngamgani haibi aso bathazaba ma piri Oza signature private school singa sangdamnaba ngamnanaba madi apaba school oiba ngamnanaba kan hona bi haina appeal tawki Government school mayam sidara kanda Barodan school na ko chhatra mayam ma akoi putuktana chhatra mayam ma live se sina ko government school se mai par ko ya sale he se ko na yam ui na ko ngi sigi asuma ka sangab siga mari lena na si lebiri ba Oza sing na hand interest lobi raga government ki chhatra sing se ko private school lagi he na haba chhatra puno khone bi se masih kan si loga Oza punamakta ina appeal tawjari All India Radio Imphal ki winter fixed point start laliba October 3 ki sana bahorgani hari numit asiti ki numit yungba pung 12 da sandokpa midday Manipuri bulletin gi matam han minute manga oirambadu minute tara oirgani haina India's Public Service Broadcaster All India Radio Imphal na thatrok pasero laman hairi FM News Headlines ani ayupung mapan ke minute kunipa na masung tara ga minute kontra manga da nangno sandok lagani loinana October 3 gi numidang pung mapan makai taba matamda sangai channel da sayol gi oina sandok kadaba current affairs ki program am su hagdok lagani haina zero lasina bakatari Prasya Nat Sankritan Samaj na sindana kontra taruk laksuba dalamadi Razmin phangnabagi thoram pangthokre numit mangani suna sathakadaba dalamadi Razmin phangnabagi thoram asi tongan ba panana sindra wangkai lamlai kuntrakpam haingang amasung lamlai assembly constituency da sathakani ngasi korai panana sindana sagolmang multi-purpose community hall da sathakiba thoram adugi athoi mitulai noikiba kuntrakpam assembly constituency ge MLA TS Lokesor na Malayang mianda sakhang na balam damas ki nat sankriturn gi masak maral sing ngasi ki ingkhalak liba mahiru sing na council lapi mami tarakli taksi kasi thogolon bevhar leiba sinpham asi yokat pagi tangai fadaba lei ahal laman sing na thamira ba sankriturn gi pukkai asibu ngasi ki narol sing da khanghan ba hona bada ngasi ki asikum thorama sing ase saung na mathau tai haina mahang na phongdoki khoi gi live rion na tawbiram ba mayam simdi akoina mudhandabida henna live rion na tawbiram ba punamaktu di henbiraga khwaidagi phajaba khwaidagi thaksi kasi thogolon beba laiba akoi ihei asigumba isai sakbagi pung yeibagi amasung thangta jagoi isai se masina tana tai diler no mande hek obaga ujadu obaga khurummi pung yeba singro jai obaga ton khurummi isai sakpana ju
मागी हे मतक थोंग हे उदय तो खोरमी चनल जंगा पी बसे ngak pi na ba चनल फराबा लेरबा कांदा दैदिगी थाक्सी कसी थौलम बेबा लेरबा कांदा मी दु चकोले ले काय खुंग नु चकोले हाइबनिना तंगाई फतन मणिपुर सि तौदे याद्रबा आइगी नाट आई कल्चर इपाय बन मतम न तो बिरम मायाम से मंगन बिदना टेक तगन थमिना बा असि एसोसिएशन होना बिबसे आई जो हेक ngami मखैदी angam mateng pangjage Manipur gi sing amasung tamno riba lamdam asigi yamna maro iba low sing ikang thokpana phau satpa ngamla roi tra haina low mi singna mi pai ba phongnari maramasina ina masigi mathang tha mari leina ba department singna madi lengak na kari thabak paikat pa yabagi haiba yengduna athu matam da paikat pi haina all Manipur Progressive Farmers Association ampana thadorok pa zero lamada puning singsilakli St. Joseph's School da mahi tamlak ke mari suba batch ki mahiroi Alumni Association 1983 to 1993 ki silver jubilee ki tharam association asina sinduna St. Joseph's School Imphal ki man auditorium da ngasi pangthokre mari suba batch asigi mahiroi singbu tambira ke oza sing da batch asigi mahiroi sing nai kai khomna botpa khodol pot pipna tharam asigi mapungoi ba saktam oike Lions Club of Imphal amadi Imphal khwaina sinduna laliba October 30 amsung nipanda Gold Service Day Imphal East District ki Kongman Zone 1 gi Dhananjoy Mentally Handicapped School da pangtholagni haina zero lamada khangalakli hariba tharam asida Lions Club of Imphal gi member pumnamak na saru gyana zero lasina makhatari hauzik sanam gi pauda kuntra tarulak suba National Games mathang sahi isini taramapan gi March kuntra ti April taramani pauba Goa da pangtholagni waham asing asi Indian Olympic Association amadi Sports Authority of Goa ge Executive Director BM Prabhu Deswaina Goa gi konung panaji de mephama pangtholaba matungda kuntra tarulak suba National Games ke schedule asi lauthora khebani banbe ai harib games asi saliba sahi asi ge November tha da pangthona ba sem saramani Sports Authority of Goa SSG ge Executive Director BM Prabhu Deswaina media conference amada hai games asi ge opening amadi closing ceremony sing fatorda da gi Fijian Stadium da pangthokani Mahana makatana hai shooting amasung cycling gi event sing ase Goa da pangthokna ki facility matik sana laitaba paramna New Delhi da oina pangthokani lonina games asida rugby wushu modern pentathlon lawn bowl amadi billiards and snooker hariba no sports event manga si yaugani haiki Kuntra Nipan Super State East Group Athletics Championship ngasi ki Komalapa Sports Complex ki main stadium da pangthokpa hokre championship asigi ngasi anoba numit ahoba numita sanake under 20 man gi shot putta and SU unit ki a Mukhopadhyayna ahan position takibagloina under 14 girls ki shot put masana dana Ken Sai unit ki P Rosie Su ahan position tabangam ki under 16 boys ki 100 meter race da Ken Sai unit ki o Premsit up the under 20 girls ki 100 meter race tana MPSC unit ki and South Devi anina ahan position taki Saturday Athletics Championship was under 20 boys ki discuss throw the NSU unit ki Devapat Misrana ahan position taki under 16 boys ki 200 meter race ta Sai RC unit ki RK Dayanandana ahan position aduga men's open 200 meter race tana PRSC unit ki M Alkenna ahan position tabangam ki Saturday Championship was under 14 boys ki 600 meter race ta Sai RC unit ki Samir Alam amadi under 14 girls ki 600 meter race ta so Sai RC unit ki M Nisela ta anina ahan position sing taki men's often triple jump ta MPSC unit ki K Ramanandana ahan position taki Athletic Association of Manipur ki mi makada tha si taret pau ba sataka ta championship sida Manipur ki tongan ba from sing ki lakpa unit tara humdoi ki nupa amdi nupi sanore samari romna magi bagi masana singda toy hen tanri ayeng championship asigi makata ba masana kaya sanaragani A Pratap Singh Memorial MU Inter College Men's Football Tournament ngasi su makata na sathari Tambal Mari College onyamna yumbu oidno sanani football tournament sigi khase ayuk sana ki ba ano master KP College yang thangna Kaksing Kuno College bu Panjal amasina da aduga Anisuba Pestana Manipur University Kanjipuna Mayalami College Yumnam Kunobu Yunam Huidrombu Panjal Anisina da Maitiba PK Satarali ba football tournament asigi ngasi nungthil sana ki ba humzo master Moirang College na Standard College Kombu bu Panjal Anisina da Maitiba PK ba kanone na Manisuba master na Maharaj Bodhasandra College bu college na DM College of Science bu Panjal Anisina da Maitiba PK
Manipur University Sports Committee की मीटिंग मखादा साथरीबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिदा मणिपुर की तोंगान तोंगान मफमसिंग लैबा कॉलेज सिंह की लाखो फुटबॉल टीम 13 न सरुक यारी हयेंग चतरीबा टूर्नामेंट असुगी मखादा मैच मरी सानरगनी Retired Captain S. Ingo Singh and a Nalini Devi Memorial Trophy for MU Inter-College Women's Handball Championship ngasidi ki pangthok phokre Biramon College sombung na yumbu oiduna YLK Singarel Tespur ki sanabung da kasi ahar sana ki match amada Deng College of Arts ki sanroi Y Monica na pansal ani aduga OK Olina amadi Z Nalini ani na pansal amamong ga sanduna Manipur University Kansipro pansal manga ani da maiti fi ki bakanoina ani so match na Deng College of Science ki sanroi Zelina na Panjal Mapan to Sawa Monica Bidim Suraj Ranjanana Panjal Amamonga Sandra Manipur College Singa Matakpu Panjal Tarahum Anida Mighty Bapi Bangam Tournament Asiki Kasi Hotopki Tramata Biramon College Sompung Principal and Priya Madi College Asiki Department of Manipuri Gi Associate Professor T.S. Ibe Devi Galon na College Asiki Masak Naraboza Kayana Saruyaki Manipur University Sports Committee mi Makada Satariba Handball Tournament Sida Manipur Tongan Tongan from City Lakpa Nupi Team Tarina Saruyari Tournament Asiki Lotion Wiki Taram Haying Pangtok Lagani Retired Captain Sanobom Ingo Singh and Ayekpam Nalini Devi Memorial Trophy MU Inter-College Men's Handball Championship ngasidi bangthop hauki Manipur University Sports Committee mi makhada Biramon College sombung na yumbu oiduna YLK Singarel Tespuri sanabung da kasi sanakeba ahana match Deng College of Arts sanare Mani Chandra Panjal Taret aduga Jam Samsu Saran ani na Panjal amamong ga sandura Imphal College of Panjal Mapan mangada maiki ba pibangam ki satharali ba handball tournament asi kasi sanakeba ani so match na Manipur University Kansipurna Deng College of Science pu Panjal tara ni pan da maiki ba PK Match asida mai pakraba Manipur University Kansipur sanaroi Sidhar na Panjal Taro Mangal Sana na Panjal ani iduga Amarse na Panjal amamunga sanmagam ke tournament asigi ngasi haudopi tharamada Biramon College sombungi principal amadi college asigi oza kayana yauna masang naiba oza kayana saru yaki satharali handball tournament asida Manipur ki mahum kayari lakpan nupa ki tim mangana saru yari Kundrakpam Kendra Kankut amadi Singjamai Kendra Kankut A anina taresuba bangsata ma ibayai amadi puinabati Memorial Mixed League Knockout Kendra Wise Kank Tournament ke final lamba tong naragani kasi sana ke tournament asik ani suwa semi final da Singjamai Kendra Kankut A na kaisam tong Kendra Kankut pu Panjal Tarani Pantara Mathoida Mighty Bapiram naga satarli bat Kank Tournament asik final sang bagam ke Census ke Director M Hari Krishna IAS amadi Mahakim Imung Manung ki sentang makada Singa matatalaiban dandai bam laikai ki Kang sang da satarli pa Kank Tournament asik da Manipur ki tongan Tongan Kendra Sing di Lakpa Kangkut Tarabani na group mari tong kaidokna leg matching da lamba tong nari Manipur Kang Association gi makada Singjamai Kendra Kangkut na sindra satarli ba Kang tournament asige final da Kundrakpam Kendra Kangkut amadi Singjamai Kendra Kangkut A ani na thas ki tareta lamba tong naragani Pune da salib October ki ani tegi dipan phawa sathagata ba Asian Bodybuilding and Physics Sports Championship ta El Dinesh Singh na junior ki kg humdra manga ki kangrup ta gold medal lawrakle aduga Jasi Maisnam na women junior model physics 21 Vilo ki kangrup ta also position tarakle hairi handak ta Indonesia ikonung Jakarta amadi Palembang City das pangthok batarani pansabay Asian Games ta sepak takraw masanada India ki mahus sinduna sarug yaruba case Nikel amasung Zetesor Sarma op ki tharma mangase halango itong multi-purpose hall da pangthok re Sports Development Committee of Singjamai Kendra na sinduna pangthok ki batarama sida Manipur State Manipur ki Legislative Assembly ki Speaker Y Khamsana sanaroi ani sida sama khudol pitana puning thakot ki Ningsing bayabadi pangthok ki Asian Games asida case Nikelam sung Zetesor Sarma na sarug yaki ba Indian team na sepak takraw masana da bronze medal lorok bani Arivida bulletin sa halaan sa muna miyamda thamjari Laliba October tara phawba ki manungda Manipur University da thole wato kasigi warasin purana ba Manipur High Court na mari leina basingda khanghan kre Mathong Sadaba Vice Chancellor AP Pandina Aini Yadava Mongda Mathong Sadaba
Pro BC Professor K Yugindro Haptagi Manipur University Kang Khong Saire Haina veteran politician o Zoina Hain. Serious Governor Madis Minister Bulan Uhana Honore Professor Yugindro Gimatakta Marilena Authority akan bertambah Lokatiu Haina Musuna Taksin Nagli. Lengang namatik sab security P devana lalau mayang sel ki demanda Imphal Siripam lambi ki makru thong matam sana loi bangamna roi rahai pi singa balai re hai. Right to information ek ase mi kharana leba ki yai khana sijina pi hota personal interest ta lan se nare basi topina ba IPR minister thongam beswasina apil tarok. So, yang yuwa mada Langgol Reserve Forest area da yung kay sajin na lady basingi pata kaklagani amadi takto agani hana Forest Minister Sang Kumar na pong tokre.